Na ovom kanalu se odavno nije pričalo o video igrama. Izašao je trailer za GTA 6, nisam spreman, ali bukvalno nisam spreman za ovo. Toliko je bizarno koliko se čekao ovaj trenutak, ali baš godinama. Toliko smo uživali u GTA 5. Kad sam kupio GTA 5? 2015. godine čini mi se. I od tada nisam nikako prestao igrati, konstantno igram GTA 5 online. Mislim da nam dolazi nova GTA igra. Ne znam, plaši mi da ne bude ono, igrica izlazi 2028. 2026. To bi bilo previše, to bi bilo ono baš too much. Tako da, vidio sam thumbnail na video, Rockstar što je postavio. Izgleda zanimljivo. Izgleda veoma zanimljivo, tako da idemo odmah da se bacimo na reakciju. O Bože, o Bože. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Odmah primijetim grafiku. Vice City, oh my god. There was a girl I knew. She said she cared about me. Chill. She tried to Ali make doslovno chill poruka ima. Na ježicu. the way she thought it should be. Yeah, we were Ali desperate te boje, ta grafika. to have each other to hold, but love Kodilo. is a long, long road. Dobar izbor muzike, top. Is a long, long Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. So chaotic, so in a chaotic. team. Prvo sad kad pitanje toliko ljudi ima. Trust? Trust. Kad izlazi. 2025. A dobro, godinu dana, nije strašno. Šta je ovo bilo, ljudi? Šta se ovo desilo? Znači, toliko dugo čekaš, toliko je nerealno. Prva stvar koju sam primijetio, grafika, koja izgleda toliko top. Okruženje, znači Vice City, plaže, mnogo NPC-eva sam vidio, to sam odmah nekako primijetio. Toliko je kaotično, svašta se nešto dešava. Mislim da će ovo biti jedno od Rockstarovih remek dijela. Pišite mu komentar da li se vi radujete GTA 6, da je vrijeme za kupovinu PlayStationa 5.